Horas. Selamat pagi Bapak Inang. Nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape ita Marianan bani panorang sugut nyerion. Rigapan batta sigano pari hatani ne bata nagabe ayat harian batta sadarion tanggal sada September 2020 sada. Aima tersurat bani buku sada Korintus bindu tolu ayat 10 sada sonon mahatani aseng tarpauli onjolan nalegan sobali nadop pinajonam in aima Jesus Kristus in malasuhurta Bapak Inang Kurian nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape hita Marianan bani panorang on halani bulanon aima bulan na istimewa bata bulan parolop-olopan bulan malas niuhur mardingat tene nadop 110 tahun ma ambilan namadear manggargar itanoh simalungun tarlobi tongah-tongah pergoluhan ta halak simalungun ibaga saima Bapak Inang hatani ne bata mambubai hita ase ibagas bulanon tongon-tongon yahapkon hita jana butul marolop-olop kita tongon Totu nagabi sukun-sukun aima ahado naboy mambahen sitong marolop-olop kita ibagas perguluhanta terlebih ibagas ganup horjata hatani nebata manobut nukan hubata seng tarpauli onjolan nalegan sobali nadop pinajonam in aima Jesus Kristus in masesonay Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus usidu ay songon na pajongjong sada rumah na manotapkon sonaholi rumah ay na parlobe ay ma onjolani jana onjolon ay ma si irik-irik konon das kubani bangunan-bangunan nalegan batu patindih pakon hayu apa nalegan use artinya ay asiboy tuguh asiboy gogoh onjolan ayma na manotapkon ayma ase bani panorang sugot nerion pe ipatotap uhurta bahasa na parlobi sa hali ipaingat ko bata ambilan na madiar nadop das sa hubata ay ma parlobeni hasaksian ni hatani ne bata ibagas parguluhanta paima ijalohita Jesus gabe si paluah kita ase dopko si ijalohita hatani ne bata jana ijalohita homa Tuhan Yesus gabe si paluah bata marhamonangan matongon hita taluma ibahen haganupan hagulapan nasadokahon manrukup parguluhan ta taluma kuasa-kuasa ni hagulapan parguluhan hasaparion jana mangguluh mahita ibagas onjolan natuguh aima Kristus Jesus totu Bapak Inang boy donani hita marmalas niuhur bani onjolan nalegan boy anggoy pardete hita bani sada Korintus bindu tolu on
takas tumangdo ipatugah kubata. Bahasa adong do dua halak atape dua kelompok atape dua na mambedahon hita ibagas parguluhanta marhitehon ni onjolan taay. Anggo nasada onjolan ni isobut ay ma omas pirak rosibatu na maharga ay mana mamilih jana manotapkon Jesus do nagabe onjolan ni na mambedahon pakon halak na mamili onjolan ni ay mahayu lamlam atap anggala na dua on laho mambedahon anggo omas itutong pe iya totap do omas tapi anggo anggala itutong iya gabe abu. So naido humay bagas golu taon onjolan taay do manotapkon hajongjongan ta. Anggo Kristus do nagabe onjolan ni haporsayon ta, nagabe onjolan ni parguluhan ta. Porini pe masa bage-bage ni hamaholon bahkan bue ujian ibagas parguluhan taon margogo do kita kalani tuguh do onjolanta aima Kristus nadop manobus kita humbani dosata. Ay maase anggo igatih kita do onjolan taay marhite onjolan-onjolan nalegan totu langdong be pangarapan ta maluah humbani pardosaonta. Tapi sanggah tuguh onjolanta ay ma Kristus Jesus si paluah kita. Rope mandorap bage-bage ni hamaholon haganupan ay lahu manguji haporsayonta anggo halak na porsaya tetap teguh do lang pitah tetap teguh ibagas parguluhan si sonari tapi das subani haguluhan si magirape ija Tuhan Yesus roh bani ari na parpudi Tuhan Yesus roh padua halihon hu dunia on bapainang Tuhan Yesus roh laho manguhum dunia on anggo halak na totap mambahin Tuhan Yesus nagabe onjolan ni haporsayon ni sadokah guluh ni totap do iya tuguh jongjong agepe ilobe-lobe ni paruhuman ay maase maningon totap do ibagas olop-olop guluhta maningon totap do ibagas pangarapan namang guluh kita halani Jesus Kristus Tuhan tain aido nagabe onjolan ni haporsayonta namararti do ay onjolanta ay ma onjolan na teguh rosi sadokah ni dokah ni ase selamat memasuki bulan olop-olop mahubata jana marmalas niur mahita tongtong ibagas Tuhanin. Amen martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Marhite hatamu ipatotap ham tongon pangarapan apa haporsayon nami. Bahasa pita anakmu Tuhan Yesus Kristus nadop menubus dosa nami ia dotongon hasa nagabi onjolan ni haporsayon nami ibagas nalaho patupahon pajorehon rosi patorsahon perguluhan nami ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion. Amin. Selamat marhorja mahubata ganupan Tuhan mamasu hita.